Егибинде 22 шылхи кырлач уйгин пәррәміжінжен шабыжызыне худшынны ветеранзен шымыллық пулі. Таревбе мінле узугурасы шымыл машинын двигатель хвадынжен келет. Куда да это и два Чуваш республикин министерзен кабинетжен ларымынжы сүтсе яврыш. Шене ерге Чуваш ен пушлыйын хожевебей кележулем бұрыншланат. Шабыжызыне худшынны ветеранзем регион ердюжи батне пужару бадухна. Хали егибинде шерим вишшемеш шулышын транспорт налогин 1% тюлемеле булать. Палах шымыл машинын двигатель хваджы шырала лажа военжен иртмезене жахизепе тан булзанкына. Регионды яшкеремде темлехре. Министерзен кабинете Чуваш республикинде жамраксем пашалах программин проектни ырларе. Ко программына премеш худ хадерлене. Херзембе качызыне терлене адалынма мазем дузабарасы. Проектсыне бұрышлама бұлжасы документарат теп вырында. Эш пужа пеликен бергелеш. Пулдарулыға инфрадыдыма волонтерсуна адалындарасы, патриотла воспитаний, кадрзембе тебештересі. Пашалах программине егибинде 22 шулдан бұшлаза, егибинде вдырултымыш чен пұрыншлама балардайшы. Документа шедес шулда жегіртме пушлеш. Егибинде 22 шула вище херхвижі миллион тенге яғын уйырны. Шыны жубашкарды да шымырле ғолзенде шамрыксен центрне ергелметелевлене. Ку проектсем шамрыксенбе ішлеген федерация агентствен конкурсенче шындерне. Она худаяма федерация хыснын женде укша келмелі. Алексей Зотиков, Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Чуваш ен наци телевидение.